Assalamu alaikum hurmatli YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Qadamjay жаңылыктары YouTube kanalının katılışçıları. Amansızlar. Men bugün Qadamjay şahrının Aksu Köksü soda kompleksinin arka jağı. Muna jol Finka Bank menen Companion Bank'ın ortalıgıdan kirip gelip oң kolga burulup uşul murdagı Aksu Köksü soda kompleksinin arkasından kelesler. Muna zdanyanın art jağı. Bu yerde mınандай garajlardın ordu var. Uşul garajlardın katarında bir garaj kuruga ыңгайлашкан, жоксо бизнеске ыңгайлаштырылган мынау бош орун. Азырча жол болуп турган, бирок жол эмес экен бул жер. Мына ушу бош орун сатылат экен. Garajdın orada ruhsatı, çiğmesi, oşo kızıl kitebi var eken, ruhsat alıngan eken. Bul jerge garaj kursanızlar bolat eken, je bolsa bir soda точка kılsanızlar bolat eken. Şul jerde muna telefon ekrandan çıkıp turgan telefon nomerге baylanışıp, surap sürüştürüp alsanızlar bolat. Muna garajlarda katarda sizlerden dağın garajınızlar bolup kalat. Emin basıga kelsek, bası 200 000 aytılıp atat. Esi menen telefon arkылуу сүйлөшүp, жакшылап байланышасыздар. Тетиги аркада турган Масали орто мектеби светофордон оң колго бурулуп, Аңкурсайдын жолу менен бу жерде мына мусорубуз бар. Шунун жанынан келсеңиздер болот. Бул жагы жана Finka Bank, Companion Bank'тын аркасында ортосунда жол менен келесиздер. Мына жер архитектура менен, шаардын ичинен келсеңиздер, архитектуранын алды менен келсеңиздер болот. Ушундай ориентирлерди айтып өттүм. Мына ушу гараждардын жанында сиздердин ham гараждарыңыздар болуп калсын. Алыңыздар, байланышып телефон номерлерге алыңыздар.